Ćao svima dragi moji i dobrodošli. Danas pravimo kompot od jabuka. Danas ću da vam kažem nekoliko caka iz moje kuhinje, a vama slobodno ostavljam da uživate i pravite od onoga što imate kod vas, da li to bile kruške, šagarepa, znači slobodno maštajte i uživajte u vašem kuvanju. Ovdje imamo domaće jabuke koje su počele već malo da omekšavaju i od njih ćemo napraviti kompot. A na mom kanalu naćete još dosta toga sa jabukama, slobodno prelistajte videe na playlisti i naćete dosta lepih kolača sa jabukama. Danas pravimo kompot od jabuka i pošto su domaće, znači opet ću ih samo u običnoj hladnoj vodi. Ukoliko kupujete i niste sigurni da li su prskane, stavite ih u malo sirćita i vode, znači već sam u nekoliko videa to pomenula. Slobodno skinite vaše voće od pesticida. Ukoliko nemate sirćita ili imate možda sodu i bikarbona, jedna kašičica sode i bikarbona na nekih litar vode je dovoljna da isto skinete sve pesticide koje nalazite na vaše voće i povrće kada kupujete. Jabuke ćemo da ogulimo i sitno isickamo u jednu šerpicu i njih ćemo da kuvamo. Ukoliko volite da ostanu komadići jabuka, znači sjecite ih na malo veće komade i obavezno kada kuvate jabuke ili bilo šta, kuvajte i na maloj temperaturi i ne dugo. Čim omekšaju isključite i ostavite da se ohladi. Stavit ćemo malkice vode samo da dno šerpe bude prekriveno, da se te jabuke ne zalepe. Znači mi ovdje malo pravimo malo veću količinu i stavila sam 1 čašu vode na otprilike nekih 1,5 kg jabuka. Vidjeli ste, počela sam sa šesticom, znači nekom srednjom temperaturom, samo da to proključa i poklopila sam da maksimalno sačuvate vitamine unutra i čim proključa smanjila sam na 4, čisto na blagoj temperaturi da to krčka da bi omekšalo i gotovo. Vidite da su ostali delići jabuka, znači ukoliko hoćete možete ih ostaviti tako ili izmiksati sa mikserom da bude baš onako skroz kao gusta supa. Kad pravite manju količinu za bebice, slobodno možete izniječiti to i sa viljuškom ukoliko nemate miksera. Mi smo dodali ovdje malo žutog šećera i cimeta. Ako hoćete slobodno radite po vašem ukusu i kako volite. Ja sam vam dala samo nekoliko caka i ideja iz moje kuhinje, a vi slobodno uživajte i mašti na volju, kao što uvijek kažem. Hvala vam što ste gledali ovaj video, podelite to sa drugima i uživajte u ovim lepim jesenjim bojama i ono što nam jesen daje. Veliki pozdrav svima, budite mi dobri i do nekog sljedećeg videa. Svako dobro, čuvajte se. Ćao!